Asante sana Miss Gouverneur. Kwa majina mimi naitwa Hergé Kisina. Niko conseiller expert au ministère ya Action Humanitaire et Affaires Sociales. Hapa mimi na représenter ministre national wa Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale. Tulikuwa Kalemi na ilipendeza yeye peke madame la ministre afike hapa, lakini shughuli iko nyingi sana. Akasema no, wewe mtoto wa kule Busiti, wewe mimi napenda uende kule unipresenter valablement. Mimi nikasema non, volontiers parce que nilikuwa napenda vile nifike kwa terrain niangalie ba petit frère, ba petite sœur, parce que comme excellence alipita hapa alisema ke barenga njoo biko bakubwa na babembe njoo baroko yetu. Alors, message ya kwanza ya excellence Madame Nathalie Aziza Munana ni message ya compassion. C'est-à-dire hatuweze kusema nyingi kwa sababu badepite watu yote matemoignage ilishasema kila kitu. Mie napenda kurudilia ile message ya compassion kwa sababu njoo inatufikisha hapo. Mais également message ya solidarité. Ile solidarité njoo munaona hata wa partenaire batu yote wanafika hapa kusudi tuungane pamoja, kusudi tusaidiane kwa magumu au msiba ambao ilitupata. Mais également message ya paix. Kwa sababu kama hakuna amani hakuna kitu. Hii message ya excellence Madame Nathalie Aziza Munana, kwa kufikisha hii message hapa, il a fallu que le président de la République a accordé, a indiqué réellement que non, délégation yake ifike hapa Kasaba. Ndio maana watoto wa Kasaba napenda mpepe Fachi Beton. Tuone kabisa mkilegele kwa Fachi Beton, kwa sababu yeye ndio aliruhusu kila kitu kifike hapa. Na wapili vile comme excellence monsieur le vice-gouverneur asema vile mama mama premier ministre Judith Suminwa yeye vile alitia mkazo kusudi ministre wangu Madame Nathalie Aziza Munana ahakikishe réellement na apate msaada kusudi ya kuembeo. Tupigie mama Judith mkono. Sasa na yeye peke mwenyewe alifanya mabitu yake parce que nous avons nos services de pointe. Benye balikuwa ku terrain hapa, peut-être à mwezi kufajua. Je peux remercier particulièrement le vice-gouverneur parce que j'étais en contact direct avec lui. Ali déranger, bon, c'est ça les termes, je m'excuse. Ali déranger sana kusudi tufike hapa tufanye nani assistance. Bien que au moyo yake alikuwa mpe njia haiko bien. Tulikuja Zaruba iko mingi sana, tulitaka kuimalizia pale fasi ile BBC Kazimia. Zaruba ilikuwa nyingi sana, lakini vice-gouverneur akasema tuforce tufike mpaka tukabule msaada yetu kunayo. Tupigie vice-gouverneur mikono mtoto wetu. Sasa message yangu iko clair. Kulikuwa maita de besoin yenye ilifanyika au niveau provincial, au niveau tout tukaipata. Kati tuliipata tukasema non, hatutabakia hivi. Tufike kwa terrain comme ça tusaidie surtout ile mafamilia yenye ilikuwa éprouvée. Na ndio maana tuko clair kwa message yetu. Na kitu yenye itaenda nje hapa. Hapa tuliprevoir. Mimi napenda mnisikie mzuri. Kila mtu atapata kitu yake. Na mimi naanza hii kwa vile à titre d'échantillon parce que kuangalia ile vice-gouverneur, kuangalia ile mabitu na hii hapa nawaza kila mtu anaweza kupata selon na prévision yenye tulifanya hapa kwa terrain. Tutakuwa des sacs ya semule kwa kila sinistre. Kutakuwa saki moja ya mchele. Unifate bien. Kutakuwa saki moja ya chumvi,
kutakuwa karton moja ya savon ule mukite, kutakuwa depanya vikwembe mbili kwa mama, kila mtu atapata hiyo. Kutakuwa vile vile 15 tonnes pour kila famille. Pardon, manjanja kutakuwa 15, pardon, kutakuwa manjanja 15 au mabati mabati 15 kila familia. Ama kile mabati yako inenea nyumba, lazima ukamate mabati yako na unaenda kujenga. Hatukusahau basi, tunajua mpaka saba hakuna misumari, tuliwauzia vile vile misumari, maana tunakupatia kit complete na unaenda nayo na unajenga. Vile vile kuko envelope enye ile mafamilie enye ilikuwa sinistre batapokea na vice-gouverneur. Je pense que enveloppe faut finaliser avant toi. Donc c'est l'opération d'abord gagner itaanza. Pour le reste nawatakia magharibi njema. Na mama Nathalie Aziza Munana anasema pole sana batoto ya Kasaba. Je vous remercie.